Yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intana seking indlovu bambelunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Eyo Mzansi, we are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger, Cream de la Cream ne-CMTV bafuna ukwenza show. Tell it why phakathi. Eyo Mzansi, I'm not alone. I'm with my son, Ginger, next to me. Hey, yo, Chris, do the right thing, my brother. Take me to the couples. Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambelunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne-CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Hayi ke sokinqanela khona la Dlamini uquzisana khona la no Ginger boy. Ginger we Ginger oh Ginger Sanibona Dumelang. Ninjani? Sure. Man, yazi ngicela ukubuza awusiya man. Yazi sambe siyabheka yi man. Sibheka le lokhuzana le imall ngayi anihlangananga nemall. Yeah, hana mall. Awuna mall. Oh, my sister wena bani kam? Kimpo. Oh, Mpo. Oh, my brother. Chico. Yeah. Oh, Chico Ginger. Chico Ginger. So sister, are you guys dating? Yeah. So nalisbaga se kaile ratana. 5 years. 5 years. Ukare king wa ratanga yena. No, ke motho mo sharp. Omo sharp ne. Wa mo tshepa. Yeah. Ke motho tshepa lang. Oh, when my brother, what is it that you love about motho wa gago Mpo? Share bafela nje. Oh, Chico. Tsela Alex nje yenge. Alex, I go Alex with Chico. So my brother, ngifisa ukwazi kuwena wamuthepa muthu wa gago 100 kale forget. ne wena wayithepha Yeah, let's say 100 kale fanot. Yeah, alpha table. Sure. Uteng muthu ra tanang le yana besides muthu wa gago Again I fell liwa. ne yango sisters wena uyamthemba umuntu wakho Yeah, ke mtsepa. wena wayithepha Ke itsepa lena self. uteng muthu ra tanang le yana besides muthu wa gago ayo awudidlali tseo. Yo guys, re batla go bontsha Mzansi gore le rato le loyal le santane le teng. Yes, and batho ba ratanang ka nnete. Ba santse ba le teng, seng gore ba cheatelana. Yes, wa tsana ngala sister smele njelana. Yeah. Ukuthi ba sa cheatelana because re zama go ruta bana go gae gore ba sa ba izale. Yeah, omhlabe ngehaki mfethu umubulele gore wa morata. Edipu ntjaka edipu monna. Edipu ska Public mo. akona batho more akona batho. Awuna batho awena uthaba motho wa wena. Sure. No ngeke ngile tshwarele because le rona re tshwantse gore re tatele ko molong mara ke le boga gore le rato la lona le sharp and la ratana. Uyamncanyo ngithi jama. Hayi muthwako. Ufuna kumenzelani mfethu mawusu right mfethu njengoba nje nithandana mina nje. What is it that you wish to do for her? I want to take her to the beach. To the beach in Durban. Get the band. Go Durban. Have you been to Durban? No. Yeah. Nanda mamzala umise Durban awuthaka. Is there anything obatlang go ikopela maitshwarelo ko motho wa gago? Yeah, I'm sorry for loving you too much. Awena ulithama wena Jiko ne. Yeah, I'm not taking good band. Ne. Everything's okay. You're sorry for loving her too much. Yeah. Sisters, when you think to batlang go ikopela maitshwarelo. Hayi. Awutshwarele wena. Atshwarele nix. Erike le tlogela ba fetso. Ke re boga King Ginger Cream de la Cream nela zo taba fetso. But before ke le tlogela sister, now Chico. Konente se itshuna wena bathi loyalty test. Loyalty test it's by switching phones for 60 seconds. Wena Chico, ugayi mamzala phone ya gago for 60 seconds gore chebe go phone ya gago gore wena o fleta le bomang same applies to you. Akere sister rona bothata because wena wa motshepa ile wena o tshepa la tshepa.
So like wa re spana ya o mo fa phone le ene go fa phone ya gagwe I check WhatsApp a gore o dlala Facebook le Facebook ra I check a gore o dlala Instagram le yone ra I check ish Ke ishi yang ya no. yo me fina ka Hello. ko se Hello. lenge bre charge ai ina bothata re tla thoma ka yone ge Hello. ai lo ya thoma ya Ya ka everything same. inse sisters inse ya ka ya gago hello hello what did we say lo me ai Brian yes lo me ai red for danger ke nkare o feel bo danger no ya ai ke shapotha shapo thata ne a njaga ntlong ka dumela sisters ska mosaba ska tsama wena Ya go worry. yeah re thome ka fone mang ya gago ya sisters Yeah. okay this one ibule sisters nelele kae mo nelele yes wena ka re wa irata minate manje ke my sister go ntshang because wena o so bereke o tshwara okay wena o ntshang di out na o tse o tshwere smart ne ya WhatsApp tshwanetse gore no yana o tswa go ga lona go bubloma go fleteng ya gago go bubloma le yena bo ya o sa tlhole mo tlasa go ntlong ke yo WhatsApp okay shapunja a ke re type o tla type mo a go tla ga lebitso la gago mo mplela a go tla ga lebitso la majita mangwe mo mplela because majita ke wona tla ba jang motho wa gago wa understand something ema pele ke tla o jwetsa o batla o searcha eng a o ke go bona something ka rona look side di bona chat it's a search type out I love you Hapo ka sipi motho. no crasip no next no next delete da type out I miss you tsenyele hateret a ke nna feta delete type out sex yo wa ikopa mo go wena sometimes la nyaka swelaela o hometse nixin lapha makungaveli awukupi sex wa bona go tlakeleng nna fela mo apra yaka o ritse motho o sexy wa thaba wa tja ke nga o so iko stofong a ka city stop fa sitse wa itseba naga naga e ke lehlathi a se le kha when I don't know bushy jwada tsenya emoji ya brinjolo o tsenye emoji ya pta metsi a wa tseba ge ya o tsenye di pages ruta ngwana mongwe go ba le tšona mongwe a faye ko ditharing ya e ginger e monna a o shebisise da Brian tšwada type o re money Ha gona sipi fo. ra check ma wa o dlala Facebook Ha gona sipi fo. ke re wa o dlala or ra o dlala o sa o dlale Ko fe. eh Ke WhatsApp fe. a ile tshameka mo kopa zaka transport fa a o checkisise na o tsa o go pele Facebook ke motshepe motho how do you feel njaka gore motho wa gago o omeletse mo go wena a ke lifting a o ngwale da gore ke a go rata away brother shosho my brother salute go rata ka tswana ntwana ya o tshegisa o nagana ke lebetse ya Setswana ke di tseba tsotlhe bua ntate a sharp Thank you. e tenye go baking wa ini yakuthusa ai ivuleke sana re rata menate ya
King. Couple. Ukuba ing. Go to fix something. Ufixa ing. Huh? No. King. Tia, what's up? Asengithi type la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye 5 la ungitshela ngoba lezo 5 yizo zobe idliwa uyilona yabo. All right, guys, we're on WhatsApp right now. We're about to type that Sean do. So type on the post, say, I love you. Yeah, man. When now, Lily, only Jervis so next banyana mama bathi mo khona. Oh, get lawyer letter. Ulwala ithata ne? Lawyer. Thanda. Yes. Ay sister awukhuluma nendoda yakho mfethu. Ngibangipha. Mbo. Ke nekere Kanti wena uyena nompho. Ngimphole So lo ubani? iyo. Please buy 6-pack. 6-pack. Nakho la I love you. I love you. Yeah. I get drunk text. Okay. Okay. I never talked. Delete type uthi sex. Sibona ama drunk text. Yes. Ishing. Hatim. Yeah. Mshimani o. Yeah. Ngishilo ngathi ujinja umshayi wesinqa lo. Umuntu wakhe le. Umpho. Umuntu wakhe. Yeah. Uyabona ukuthi bebakuphi. Mabe. Ay bawutsi bona gore ne le go kae. Ke ngwa mo pick mpho o ring. Ke drunk text is wrong. Wena utela mpho wena wabona. Usuke ka selta mang mhalile kuba kube njalo. Yeah. Ka selta mang. Wenzani nema kube njalo? Wazi ba ema kube njalo. Jwayele bani makube njalo? No, I kopane dako kontwenye. Ubani othe hambi makube njalo? Kule baby zaka transfer nako chile emergency. Oh, wena ukukhasha uhambe makube njalo ngingakayi mina makube njalo. Le phone le imali yami. Hayi sister ayakuvumelekile ukuthi sithathe. Ayakuvumelekile ukuthi sithathe. Imali yami. Hayi uzoyithatha kuye endlini. Imali yami. Yeah. Le rate. Uhlekani? Mfisi. Ubani othe hambe makube njalo wena? Imali yami. Sister uye ngemali yakhe makube njalo. Imali yami. Kodwa kuzomela simnike ifoni yakhe. Akayitholi. Akayitholi ngicela phuma eflate nami namhla. Ubani umpho? I move out. Ubani umpho? Lena just one day for baby get one night stand for. Hey, uyisebenzisela at least condom. Awubereki wafepiwa. Ulirete leli telli. Yeah, sister, ima qala umlinde leli sende leli. Lalela mfethu uyisebenzisile ni condom ngaleli sende lakhe lide. Yeah. Oh, badlene. They fucked. One time. One time. Baby, it's not azanga ubole na. And mayiqeda the way angahloniphi ngakhona uzokuchithela nomntana obizwa ngegama lakho. Cabanga. Uyakureplacer. Sho bekenza sho ukuthi angingaboni niki. Cabanga ukuthi yimi. Yes. No, yeah. Una hahopela ko flight mode. Yes. Now I understand. Yeah. Una hahopela ili low. Now I understand. O tlo khotlela kwa maskralo. Yeah. Go ke go tsaile ngo teng. Ko le bua le kgomo di bua La kgomo. ko. Yeah. Vandag. Ginger. O khotlela ko. Eish. Yambo yangisabisa. Ukutela le bua kgomo. Sure. Yeah. Baby. Wow. This guy. I rubu shaba if. Someone. It's someone. Asamfuna ngesister lo. If you know Mnike ifoni yakhe kodwa. Okay, for. Hey, awume ngisakhulumela kuthula. Mnike ifoni yakhe sister. Hayi ngicela umnika ngoba ngenzela ukuthi uyilandele wena kuyona ngithi mase sizolanda impahla endlini because manje imina ngiyithathile. Yabo uzongifaka enkingeni ngizoboshwa mina. Makuyenza kanjani into eso? Angithi ushilo ukuthi uyisende. Amasende enza nje. No guys. Una South Africa no. So abanyani bana bathorisha bana is. Yeah. Sima abanyani ba. Wena mfethu wena uyimisele ngani? No. Ukasithi jwang awutaka buwaniti. I was drunk. He was drunk. So simfonele umpho simbuza ukuthi nanitakiwe yini? Exactly. Umufune. Okay, sure. Thank you. Yes. Na proof ka fela imo. Welcome. Yabo. Proof ka fela imo. Hayi. Ayivule. Okay, for it. Hayi sister ungawari. So sister usazoqhubeka ujole nalonje ngoba umbone ukuthi akaxolisi. Indaba ungaxolisi mfethu. Akabuyele ku. La ifixa jwang. Akabuye amanskral. Why usakuphi mayiswarela? Hayi. No. Ngihambile naye. Tamalo no. Tsamayeleni yang. Kile ka fela. Awuthami. Midnight. My sister somniki lift. Thank you. Simise kubo. Ngoba wena awuzwa.
Ya, ngayishube. Hello, kupa kubua Mpho. Angithi wena uzwa. Hayi Mpho, uzwang? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Mpho, ngicela ukubuza ukuthi uyamazi uChico. Yes, ngiyamazi. Wena noChico ni yini? Umuntu wami. Uthi uChico wena beniwa net stand, wakudla kanye nidakiwa engaboni, wayengaqondile futhi. Kuyiqiniso lokho. Hayibo. Ngoba lo muntu lona bekaphuma kimi manje. Yini khuluma phela. Na khona intombi yakho. Jimmy. Khona Ubuye Jimmy manje. Ngibabambe la ungahamba nentombi yakhe bayikhipha. Yawuqinisile. Yakhe yipi ngoba intombi yakhe eyimi uphuma kimi loyo muntu. No, unentombi yakhe enye abathi uMpho enegama elifana nelakho. Yo. Enhle wena uvundukapi njengoba sowuvunduka. Angikhulumi nawe ngizokhuluma nomuntu wami. Akunamuntu wakho wanext. Ngikupha yena, ngikufa yena mthathe ayokumilka. Ungipha yena kanjani? Ngikupha yena. Owami. Khuluma wena Chinja, uChico angithi yilo wekhanda elivuthayo. Owami. Mpho. Baby. Bona. Skayetse daddy Joe like. Enze njwang, lo usayida nawe. Baby. No, arejoli. Hawu nange luza amantombazana. Kwenzakalani? Baby. Yazi ukuthi baby. Uthi baby. Manje wayemkhulumela wena. No kodwa yambona ukuthi Oleli next. uzoluza wena. Ubaby. Uzoluza wena luze nalo baby. Kwenzakalani? Baby ake ngamluze. Lapho kwenzakalani? Yo, mfethu Jinja wabethe daddy. Ngethenge mfethu khuluma mfethu. Baby bona. Baby. Yeah. Hayi, ku right uthi uyeza kuwe manje. Basamlahla la. Uthe wena uyi-one night stand wena You understand? akakuzwanga. You understand here the whole year. Why not stand the whole year? Again. Kanti why unamanga wena out yami? Jo umuntu wa claim. Joang, why unusama ubulele gore wa claim abu amo ngopilo ga khona iPhone yakho? Why? Athi my sister asakufuni. Baby. Asi baby. Sorry. Sister, ay miyeke sister. Ubidisa ka baby. Ya naliye no Respond ka baby. naye uthe baby. 1 year. Sonia baby sithana nina la. Nenzani? Nidlali baby shower. Nenzani pho? Yini? Libuwa jwang baby oil yayinge libuwang. Yo. Right ne? Uzwile ne? Hayi shemngcono. Usazoqhubeka utshole. Utshole amasimba. Hayi right. Right siswami. Ngakhali mntaka Maya. Ngikhali. Qina. Khalela masimba. Masimba. Iba imbokodo ma. Right. Yeah, power. Yeah, woza. Welcome akhaki. Phambi kwakhe lo yetsek. Simupilaka. What? Utayitsanga? Let's skayetse daddy. Ekse, awuthe utayitsanga man. Let's walk shop. Hayi wena usavali ngwana wasajoleli wena. Ngwana utahagiwa ki welcome ni wena. Amu ki welcome. Come welcome. Wena uboni wena awufili welcome wena no. I feel mara come welcome. No. Skayetse daddy. Ke ngoba tlakiwa atumele. Eh? Ake go utwe o ringi. Mina ke chiriaka. Ri ka le revive her fix it lotsa. Welcome ngicela ungakhele sisondela welcome akhaki. Mfethu. Itsek wena. How? Tsek. Mbuke. Yeah. Watch. Ishapu no bafethu. Ishapu ingi. Hug. Oh. Abi Mopilaka street. Hayi wena sithinga kwenza. Oh. Yeah. Enjoy alone daddy. Yeah, we enjoy. Akiri lona mu enjoy Mpho one night stand. Hayi Yeah. Yeah. Yeah, tetelani welcome mfana uphungisana. Itsek wena wena. Imnandi le yakhe. Yeah. Yeah. Itip. Oh. Tsek. Sihamba la. Yeah. Wena ujwayela kabi ungaze umreplace ngoMpho. Wena asese wena ngiyakwazi wena. Udansa isipantsula wena, ulipantsula wena. Jinja, anisfire ka kopana mo. Kai, ning. Itlo kere. Ning, are dire date. Unexpected. Wathi ke tla ujayivisa uqhubeka ka dilo tse tsa gago. Tla ujayivisa isipantsula sabathi nna. Ika shapa phone call no. O shapele mang. Mang na. Ka be khale brayaka. Ka be kha ibile push. Yeah. Wangudwa dira phone call uke ya sister khuleka zihambele mntaka ma lembungulu yakho le ukube uyangihambe ngizodila musukufona wena
Hayi cha. Ye wena ufonela ba? Funela amajita. Oh fonela majita 5 minutes no. 5 minutes ekse. Sister una amajita akhe lo. Ana Kada makukhona sina nix. hey sister lompana angimthembi. Akana nix lo. Akana nix. Asambeni. Hamba sister hamba welcome uzokuphelezela. Welcome imphelezele futhi umbonisa ama taxi. Shit ikushubile. Ye wena musokho phone lapho. Areka no. King Ginger Cream Dela Cream intwana seking indlovu bafethu kuzomela siphele endaweni la ngoba lo mfana lo ngathi ufanele abajita akhe. Ngiyanithanda nonke lapha emakhaya niyabona ukuthi lafana lo yafeba kodwa futhi izinto zakhe ayihlangane kushubile ke manje ke ngiphethe fuck naku sengisheshisa. Ngishishiselani? Ngishishiselani ngempela. Kodwa ke bafethu ke njengoba benibonile ukuthi kuyayifebele lokho ufana kodwa ke ngathi uyobiza amajita akhe kumele ngibaleke. Take me home, do the right thing. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Dela Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake